Nako ke ya bosupa o tshwamogela dikgang tsa Botswana Television re di gasa ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone phirimaneng ya gompieno di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Dipalo tse di oketsegang tsa kgontsho ya bana di a tshwenya. Babapadi ba phane ba rotloediwa go bapala e go dileng go itse go nyelela ga yone. Ga setlhopha sa Police sa borre sa volleyball se padimotse kutlwano ka 7-3 go lefela mo motshamekong wa league. Ntselo e lelaga Liza o sekenyo tla re neelang tsa metshameko ga re ntse re tsweletse topo sa o ranelwa ka puo ya diatla mothetsong ka mogela a bo o di amogele. Lefatshe la Botswana le dirile ditso jaaka go phaketse go romelwa satellite ya ntlha kwa lefaufaung e bidiwang BotSat 1 e leng kgato e kgolo thata mo maitekong a lefatshe leno a go nna bontlha bongwe jwa mogama wa lefaufau. Satellite e tlhamilweng ke University ya Beust le company ya Exo Launch e tla nna le seabe se segolo mo go tshegetseng ditiro tse di farologaneng go akaretsa go tokafatsa temothuo le go lebelela phetogo ya loapi. Satellite eo e ne e a re morago ga metsotso e 55 morago ga go tlogela lefatshe tota ya kgona go phuthulola fa e tla simololang go itshetlela teng selo se se tla tsaya dibeke di le mmalwa e santse e ipaakanya. Megadikgang wa BTV News o Silong Kabetse yo neng a ile kwa lefelong la satellite e a neng e emelela teng kwa Amerika wa na tlhalosa se se diragetseng. 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Liftoff of the Falcon 9. Go SpaceX, Spectrum 2013. Station 1 propulsion is nominal. Vehicle is pitching downrange. BotSat 1, separation confirmed. Jaaka go iragetse this launch yaka re bona in pictures. Kana it happened, I think if I ke bone nako ya things, it was roughly around 17 minutes. And we heard the commentary around what was happening. The experts na bua go gore yaka o bona what looked like fireballs or whatever that was, that was, that a satellite being launched into space. What does that mean? It goroga at a certain altitude or positioning. Ya go ema itsetela go no ho me gate ya go tsaya di gongwe di beke or going into months gore kana it's a device is programmed. It's into space ya go orbita, or it's going to go around or position. So the orbit thing it's expected to orbit like 6 times on a daily basis. And now we're looking at the satellite for roughly around 7 years. So what does that mean now? It means go Beust right now at this point, weeks following this launch today, we expect Beust because it's the base station. The ground station. The ground station, yeah. Thank you. So being the ground station, we accommodate all the imaging, everything that will be beamed from the satellite will go into Maranyano Nailongora Beust as it's fully operational. We understand they're very fully operational. Beust at this time, satellite. Re sa le fo moeteledipele wa BotSat 1 kwa Botswana International University of Science and Technology Beust Dr. Dimane Mpoeleng a re lefatshe leno le itumedisitswe ke go le rometse satellite ya BotSat 1 kwa lefaufaung. A re solofela ke gore go tokafadiwe boleng jwa maranyane a di-satellite tse di tla romelwang morago ga eo. Re itumedisitswe ke gore e bua le rona ke gone selo se le gore re ka re ke yone katlego ya go launcha satellite. Ya bua gore ya tsela go eneng ya launchiwa teng go godimo go gora gore go siame le one re soletse go bona di-picture gongwe mo di bekenyaneng kana go tse di siameng tse di dirang tlhaloganya kana tse di make sense. Satellite ya ntlha e a bona le ha selo kansara in Botswana. Mme boleng ja ditshwantsho tsa yone ga di 12 meters gore e kgona go bona tu e kgona go bona kgomo mme ha o ya go pudi mo ke a bona pudi le mo fela kana e bona ko ke boleng ja yone mme ta re mo tsamo ya nako go e toka ha ya re sontso re ne re ya ga se dimo gore re toka ha tse
pono ya yone ga se mo hela mo gongwe ke gore yone ya ka e potologela ga tsana e potologa yana e ubuga kana e khokologa hela yawa potangela yawa e wa e khokologa kana e tota ke se khokologa e dikologa le ha dipalo tse di oketsegang tsa bana ba ba bolawang ba dirisiwa botlhaswa mo go sa tlhokomedikobo le ba ba latlhiwang kgotsa ba sa tlhokomele sentle go bolelwa ditshwenya mo lefatsheng leno se se bile ke mothusa mookamedi wa lekaleng la mapodisi la bong le tlhokomelo ya bana assistant commissioner go ntlafetse segolodi a rolela mohumagadi wa gatautwana mme kaone bokopego ka lekalena leo kwa Maun Child Friendly Center a rutlwe Mpho Aaron. Lefelo la ntlha la lekalana le le itebagantseng le dikgang tsa bana le lekeleditswe kwa diofising tsa mapodisi a Broadest ka ngwaga 2020 mme ya re morago ga ngwaga ntse le dira la bo le setse le amogetse dipego di ka nna 317 tsa melato kgatlhanong le bana mo melatong eo e le 137 e ne ya akaretsa tirisobotlhaswa ya bana mo go tsa tlhakanelodikobo le go sa tlhokomelwa ga bana gareng ga e mengwe a re ka se ba bona go le maleba go aga mafelo a bana ba ka ikuelang go one a sepodisi mo dikgaolong ka go farologana. There is a general lack of late reporting of cases involving children, more especially in area defilement. Often these cases di reportiwa much later, 5 months, 6 months later, di reportiwa ke dikolo kana di reportiwa ke dipatela re bua ka ngwana e leng gore o setse a le pregnant go sena gore ka thoa re mo thusa jang yana o hela a tshwanna ke gore ya go tshola ngwana mme go le diphatsa kana ngwe re bua ka bana ba bo 14 ba bo 13. More recently we've started noticing a shift in offenses involving children where we are seeing crimes being perpetrated through the use of technology, particularly internet. We've observed a concerning trend. There are foreign nationals targeting and grooming children online for sexual purposes, often using WhatsApp or Facebook. And perpetrators frequently solicit explicit images sabana, employing threats of exposure to coerce tsone di victims tseo. Mohumagadi wa gatautona mme Boko a re e re ka bana ba itemogela dikgwetlho di le mmalwa go itumedisa go bo go na le ko ba ka tshabelang teng go bona tlhokomelo e hapegileng o lebogile gape kgato ya bomakgotla a ditsheko ya go dirisa maranyane go itebaganya le ditsheko tse di amang melato kgathanong le bana. To have kids come here, it's a welcome development, that I must say. We should also strive to make a place for Baba Holwane Boronayana Hariate. Because police is very uncomfortable, but to tell the truth, you know. So I'm very happy we have this for Bana. Bana must never go to court. Bana must not be seen at the police station or any place e ka ba tshosa. Ke lebogile go ta kwa no ba ga rona ne ke re ke tle go bona. E be re bana gore ka thusa yang. Sengwe sa dio tsentse di ntshwenya ke gone gore when I was growing up, ne re na le number ya child line. I remember I used to know it by head. Now I don't know if kids have such numbers. Ihale ke 0800600144. Ke reta diragatsa ya ka o laetse gore ke tsene mo baneng. We are going to do that because this calls for us to increase our public education to these precious people. Mohumagadi wa gatautona o na tsa sebaka se go abela lefelo le di diriswa tsa bana ka go farologana tse ka tsone a dumelang di tla thusa go dira lefelo le go nna le le sireletsegileng mo baneng. Mpho Aaron, BTV News, Maun. Mogolwane wa BDF Lieutenant Colonel Leonard Kiwitsile a re dikgang tsa kgotlhang ya banyalani ke dingwe tse di gogang kwa pele mo dikganyeng tsa go gontsho ya bong tse di amang masole a lefatshe leno o bile so mono ga borone kwa thutopuisanong e neng e tshwere go tlhatlhelela banyalani kwa BDF ka sebaka se dirang gore notsha manyalo a bone le go rarabolola kgotlhang a rutlepego ka wa me mo kgatitswane. E setse le dingwaga sesole sa Botswana sentse se haragero ke dikgang tsa go kgontsho ya bong di akaretsa dititeo le polao gareng ga tse dingwe tse le mo nakong eno dingwe tsa tsone di santseng di sekwa kwa makgotlatshekelo. Thutapuisano e senosefa le tiragalo tsa go kgontsho ya bong magareng ga banyalani di tsweletse ka go golela pele. Bagolwane ba sesole ba tlhalosa fa seo se ba tshwentse ebile ba bone go tshwanela go dira maiteko a go emisa dikgang tsa mothaleo gareng ga banyalani. Matrimonial conflicts remain one of the heading social issues among members of the BDF, as per our case management report. This event is an effort to
proactively deal with that challenge. And then the purpose of this event is to strengthen and enhance the relationship between couples by empowering them with the relevant skills that will help them maintain their union and grow together. Go tlhalose fa go le gantsi banyalani ba ikhupetsa ka go tshela matshelo a ba sa kgoneng mme seo se feleletse ba ka go kgontsho magareng ga bone. We put ourselves so much under the rat race. Haleli too rendered le manda di kolapi le ranga TV e toro toro. Because le kana le TV e kana nyana e le gore ile kana matlhalo. How le no si o sa nyala we ranga bola wa double bed. How sina plasi e o rala metlaba le diretse we ranga lori ya 4x4. So many other things we do in life that we do not need. Not only need, we can trim mahura. When you look at these kids, ke batho ba eleng gore re ba tsimolola hatsi ba beile mo rona. Sengwe le sengwe se eleng gore ra se dira wa tara utwana tsetseno kana ga re utwana. We know what we need to be building for them. But gona le batho ba eleng gore ga bana bana bona. But still, the goal is the same. At some point, you need to have achieved something. E ka nna gore le batla go aga, e ka nna gore le batla go nna le business, e ka nna gore le batla go dira sengwe go morakeng. There is no way you can live together le sa tshwara conversation ka dikgang tse ene madi a gare ga dio tse. Go ipha nako ya go itse motho yo tsenang le ene mo nyalong gore o na leng ebile o tshela jang go bolela fa go ka hema dikgang tsa go kgontsho ya bong le tlhalano. The moment you said I do, you didn't know what you were saying I do to. The beauty, the looks, the feelings, those things, they fade, they fluctuate. But commitment, if it's there, we committed to what? That gives peace of mind. Because you love the person, you're committed to loving the person. Through thick and thin. Erika Masola le one thebe ya setšhaba a rotloeditse go kgothalela go dira tiro ya one go na le go tlhagelela mo dikganyeng tse di sa ba thuseng go bopaganya le go sireletsa lefatshe le batho ba lone. Wa me Mokgatitswane, PTV News, Gaborone. Tona wa pele Lieutenant General Seretse Khama Ian Khama a ro ha kgamaditswe ke boeteledipele jwa lefatshe la Angola ka ene le baeteledipele ba bangwe ba ne ba tshegeditswe di oura di roba bobedi kwa maemelong a difofane le ntswa ba sa dira molatope a re ona ya go kateletso ya party ya kganetso ya UNITA mme morago ga go tshegediwa jalo a kgaopetsa leeto la gagwe a boela gae ka ne a itse kwa gore a sa itse gore go tla diragalang kwa yang teng tota Khama o tshwanetse se kwa putegong ya bobegadi kgang mosong ono mono Gaborone a rutlepego ka keletleletswe somola kae. Tautona wa pele Rre Khama o ne a na le baeteledipele ba bangwe ba le 25 go tsena putego ya International Conference on Democratic Governance e neng e beetswe go simolola kgwedi eno e le 10 le bone kwa Benguela, Angola. Maikaelelo magolo a putego eo e ne ile go bua ka dikgang tse di rotloetsang puso ya batho ka batho le go nonotsha ditsamaiso tse di lolameng tsa diphathi tsa sepolotiki. Tautona wa pele a re bangwe ba ba kgaopeditswe mo sepelo ke moeteledipele wa phathi ya kganetso kwa Mozambique Revenancio Motlhane le lekoko la gagwe ba ba neng ba busetswa kwa ga bone go ne 4 fa bangwe ba kganetswe gotlhelele go tsena ka lefatshe la Angola. We just managed to get a bottle of water. And then we were told, we must move out from there. And they were taking us to another part of the airport. So, Baritsenyamo busing, and we were taken to another part of the airport, into a building where, from one can see, it's no longer used. And re ne re sa tswa go batla metsi mme ra bolelelwa gore re tswe kwa re nang re le teng re ne ra tsewa ka koloi go isiwa kwa lefelong le lengwe le le lebegang le sa tlhole le dirisiwa koo go ne go sena metsi le fa e le dijo ga ke dumelane gotlhelele le se se diragetseng ebile ke dumela gore seo ke kgatako ya ditshwanelo tsa setho. Human rights have been violated, and I don't know
to what extent the conference will still be able to take place and be a success. Re sa lefo re kgamona tlhatswa dikgang tse di mo amanyang le sepolotiki le keletso ya maloko mangwe a party ya gagwe ya pele ya BDP ba ba nang le keletso ya go mmusetsa Modom Krag. I have not given thought about going back to BDP. I've not given it any thought because, Yaka, I said to you, I'm carrying out my chieftainship duties. But if I was to consider going back to BDP, I would never do it my CC. Ga ke na dikakanyo dipe tsa go ya kwa party ya BDP mme ha ile gore ke ne ke na le dikakanyo tseo ne nka se boe re masisi a santse a le moeteledipele wa yone le bao ba ba neng ba le kwa tlase ga gagwe ka nako ya ba busa. Ka nako ya ga ele taupone. If they were also in the central committee, that's just not something that would not happen. Tautona wa pele a rotse pame mo tirong ya gagwe ya bogosi jwa ga Mangwato le go direla setšhaba sa Botswana. Ke letleletswe Somoleka Botswana Television Gaborone. Bagwebi botlhe ba ba neng ba simolotse go duela sekoloto sa lenaneo la tšhema ba tla busediwa madi a bone. Molaetsa o reletswe banni ba Maung ke tona wa papadi le tlhabololokgwebo re tiro ya Ntsima kwa neng a tlhalosa gape fa puso e lemogile fa bontsi jwa bagwebi ba ba botlana ba palelwa ke go duela sekoloto seo. A rutlepego ka maranyane sa Makata. Tona o supile fa bobedi mo lekgolong la bagwebi ba ba neng ba filwe madi a lenaneo le e le bone fela ba ba setseng ba simolotse go busa madi mo sebakeng se ba neng ba se neetswe. A re se ke sesupo sa gore bagwebi ba ba botlana ga ba ka ke ba kgona go busa madi ao. Go na le ba e leng gore ba ne ba setse ba busitse kana mme bone ba ba busitseng ga o ka ke wa ba phanisha jaanong gore lona ka gore le busitse gore a gore lona ga le tshwanno ke gore lenaneo le ga le nna grant e be ile gore lona le na le moputso mo teng bothe ba ileng gore ba duetse sida e setse e boleletse gore ba busetswe madi a bona a ba duetse. O tsweletse aka ya gore fa madi a ka tswelela e le sekoloto go tlile go turela puso go putha sekoloto se mo bagwebing ka gore ha ile gore ke sekoloto kana ne go tshwantse gore yaanong goromente a le romelle di sheriff ate go tsa madi ao a ileng gore ne la netswe mme go ne mo go katoga ga ira gore madi a goromente a leleke madi a mannye ka madi a mantsi ka gore ga a kere mongwe le mongwe mo tsere 1000 o mo tsere 2000 gora gore ha ile gore di sheriff di le leleka lotlhe le palo e kana ke madi hela a mantsi thata mme goromente o ka go lemoga seo a dira gore madi a tšhema e ska nna loan e nne mo go teng ke grant. Banni ba ne ba lekodisa tona ka matshwenyego a bone. Gaetso re thoka go nna le lehatshe le re ka ruang ke bone botshelo ja Motswana jaanong tsamaiso ya go aba dipolasi ba gaetso e itela Batswana ba ba nonohileng ba ba santseng ba na le keletso ya go ka rua konte. Gompieno re dirile di-uniform di tese ka mantu ke bua jaana ke workshop a me tese ka uniform e nngwe ke e tegile ko stolo ko molo e mehela mo ga gona theko dishopo di rekisa uniform yotlhe dishopo tse tsotlhe tse di mo toropo di rekisa uniform ga gona go re rekisang teng. Batswana ba rotloeditswe go etela lephata le go ithuta ka makalana le mananeo a leng teng a ka thusang go atolosa dikgwebo tsa bone. Maranyane sa Makata, BTV News, Maung. O tso santse di dikgang tsa Botswana Television ra tswelela. Batshwari ba phane ba kopile go ikgapa go tshwara phane ise gole go itse go nyelela gapeo ya yone se se bile ka nako e bogogi jwa maphata tsa dikgwa le meamiso ya tlholego khansele mapodisi le molaodi wa kgaolo ya Seroe ba ne ba ile go lekola batshwari ba phane kwa tshimo ya Pula o mogolo Marobela le go itsone ke babega. E na re bošemotso wa tshimo wa Pula itemogela tshologelo e ka godimo a dipalo tsa batho ba ba tlileng go bapala phane se sa dira makalana a fileng maikarabelo a go tlhokomela naga betese molangwana gore a mme matshwititshwito ao a batho ga nke a baka mathata mo tikologong e ba tla bong ba bapalela seboko seo mo go yone.
jaanong tota phane ga ba setse ba inaakanya le yone ba e bapala sa tseleng kana ba interfere le the life cycle ya teng mae a nyelela ke mo e leng gore yaanong e tla re go ntse go ya pele e be le gore phane ga re sa tlhole re na le yone mo Botswana yaanong matshwenyo ga a re lebaganye le yone go gompiekwane ke gone go senya mahodiso a leng gore a ka hatlatsa ga tlhokomelo ya lephata la rona re setse re sa tswa go amogelwa dipego tse di tshosang tsa ba ba nang le meraka ka gore ga ba ntse jaana ga ba kope metsi se se re tshwenyang go na le batanka ka batswakwa ba e leng gore wa utlwa gata ga ba itse go tshwara phane batswakwa bao bone ba etsa ntse dinyane ba tatsa ditanka tsone tseo go ya ko pele ko gore e re hela ka gompieko phane e go kologa re buele ba bogosi mo tshimo a pula ka gore ba na le naga ya phane ba nne digroup ba itirile dithopa kana le ba VDC ba kgobokane yalo gore batswana ba ka kwano ba batla ba kgone go akola thulaganyo ba lephata la botsogo ba tikologo ba supile fa matshwenyego a akaretsa ntlhaelo a matlano a boitiketso le metsi a phepa di ba botsogo ja batho bao le leruo mo diphatseng batho ba ka jwa ba ona metsi a sa balasegang ba ka jwa ba tsa megobeng kana ka ihela mme kana seo ya ka re itse re ntse re tswa mo merwaleng e mentsintsi merwalla eo e ka baka gore e te go khubile metsi a tswang kgakala a na le dilo ga ya sia mo teng mme se ka baka one malwetse ya go teng ke waterborne diseases se sengwe mo ngame go gone gore ha re lebelele ka ba robalang ka teng go montsana go loa mo gorang gore kana ya ka bantsiana ba ka nna ba letella gore ga ile go nna le dikgang tsa malaria bangwe ba batshwari ba phane ba ne ba arogana matshwenyego a ba lebanang le one mo go bapaleng phane go na le batho bangwe more especially batswakwa maZimbabwe ba mo sekgweng ba bapala phane e le nye wona ha o boa kwa morago ga beke kgotsa beke tse pedi o ta hithela eng o ka re gompieno batho ba se ba bapala phane le lenyenyane mo e leng goreng ga e thwathwa ya ne re kopa gore bogolo ba emele phane e gole ke sone ya le se ka re solagala mo le more le batswana le se ka ra senya peo lephata la dikgwaleme ya mmuso a tlholego la re le tla simolola go neela batho ba ba bapalang phane diteseletso mo bekeng e e tlang mme ebile ba ba eletsang go e bapala ba tsaya ikopelo ya diteseletso tseo go itse one Sakeng Botswana Television tshimo a pula moletlo wa All Nations Cultural Stars Africa Fashion o itlama go tswelela o ipelela le go ema nokeng dingwao tsa lefatshe la Botswana ka maikaelelo a go nonotsa le go di godisa go akaretsa botlhe mo mohameng wa tsa botaki fa bua le bobegadi ga moeteledipele wa mokgatlho wa Starlight Studios Daisy Botsobare o tlhalositse fa moletlo o tshegediwang le kgetho la botlhano o tla tshwarwa kwa letlhakeng kgwedi e tlang e le 24 re patagantse tiro ya gompieno le ba letlhakeng District Council le ba Botswana Local Authority Association mme re le fa go tla go supa ka fa re tlhoafaletseng go boloka ngwao go ruta bana ba rona le lefatshe ka bophara ke raya le ba mafatshe a kwa moseja le Afrika ka Setswana re remeletse mo kaparing mmino dilwana tsotlhe tse di dirilweng ka diatla le dijo ke leboge jalo ba Starlight Studios ka go tla ka mogopolo o tshwanang leo o e leng gore maikelo one tla be le go tsholetsa banana le gore ba tswelle ba supa jalo ditalenta tsa bone kana dineo tsa bone tse ba di neetsweng ke modimo le gona gore ke sa le hatsela Botswana hela gore le phapase le ko mahatsing ka mokgwa o mongwe re sa ba hela mo goreng re tla ikega ka ditemane re tla ikega ka bifi re boe re lebelle mehama e mengwe e leng gore re ka boa ra e dirisa go tsosolosa jalo itsholelo kana go hetla jalo itsholelo ya rona go isa go pele jalo wa tshosa ba ka janong ke sa tsa metshameko la itsa se kengwe mesentle ke a go leboga kgaitsedi ka o etso madume na ke la itsa se keng ka dikgang tsa metshameko mepego e kwa setlhweng ke reng setlhopha sa Police 6 sa borre sa volleyball se tsweletse ka go letsa thupa mo lekeng ya Botswana National Volleyball jaaka se ne se padimola sa kutlwano ka sete tse 3-0 tshokologong eno kwa SSKB kwa Mogoditshane le ha ditau jaaka setlhopha sa Police 6 se tumile mo barating le balatedi ba sone se simolotse sete ya ntlhabokoa fela sa tloga sa tokahatsa tshameko sete eo e tsweletse mme sa phamola ka 25-22 setlhopha seo sa boa sa itebala gape sete ya bobedi simolola mme sa iphutha metlhala go e gapa ka 25-15
e re jaaka banna ba ga Happy Rabin ba lemoga ga phenyo e le gauhi mme ebile sa Big House se setse se tlelwa ke mowa wa go itlhoboga sa Police 6 sa go tsa molelo mo seteng ya boraro go e fenya motlhofo ka 2519 go tswelela mo maemong a mantle a go sireletsa bommampodi jwa leki eo. Ba rata go relax thata ka gore ne ke ba bolela gore le relax thata mo le gore ka re ha ba go tshameka, but after some point re na 11 up pushed very was better in America ka tsa lead, then it had a winner set up. I would say we started very well, looking at how the set feeling at 22-25. But then really the error tse 4 tsa service ke ba bolela di requested, and then as the game progressed it's like ba simla ba drop ba ditlogo tsa bona, so it's a problem to pull them back into the game. So we need to just work on their attitude, but there are some positives that you can pick from the game. Rense re le fons tlhopha sa BDF 6 sa bomme sa volleyball sone se fentse sa Spiking Stars ka setetse 3 go elengwe mo motshamekong o neng o tlola ditlhase wa leki ya Botswana National Volleyball o le one o neng o le kwa mabaleng a SSKB. Tlhopha sa BDF 6 sa bolotsantwa phalahela e sena go lela mme sa se ka sa tlhola se le ba kwa morago se fenya sete eo ka 25-23. Makgarujana a ga Daniel Baoki a tswelela ana le letsogona le ha go dingwana ba gapa sete ya bobedi ka 25-21. Mo seteng ya boraro setlhopha sa Spiking Stars sa tlase tharabologetswe se phamola sete eo ka 25-20. Mme le ha go ntse jalo boitumelo jo e nna kgodisa hela BDF 6 e boa ka mashetla e gapa sete eo 25-18 go hetoga ba fenyi ka sete tse 3 go elengwe. Ba tsile ba itlhalosa jalo ba no go bona le la game simolla ka o mapa gore okay no they are ready to play, so madu ga khamatse from side ya rona o ka re tana le injury tse dintsi ke sengwe se se tshwenyang, but re ta se tswela plan re simolla e be re lebella ka ha bona ba batla go tsama ka teng of which rona be re let's save re bona gore a mme bona ba ka khona gore ba counter our services, of which they failed. That's why we are going to for the first 2 sets. The third set, they replay or no. Okay, we are home drive. Ready have the tempo. Can the bonnet get the moment about momentum? But the Lara Bakanya do so on the 4th set. Very similar. Or Rebu back a team. El Reber service. The block are not do compact. Everything is a perekis. Jano harwetsa dikgang tsa rona mo ngweng ya metshameko ya leki ya Botswana Softball Association ya borwa e tshamekilweng ka mahelo ano a beke. Setlhopha sa bomme sa Police 9 se faphile sa bomme sa Bes ka dirun ke gore metabogo e le 18 go ele 5 pego e tletseng ka tshepo ke himile. Mo ining ya ntla polisi ba supa maikelo go gapa motshameko fa ba tsaya keta pele ka rane e le nngwe go lefela. Polisi ba tswela ka tshameko e ntle mo ining ya bobedi ba kwaisa dirang di le 50 go ba motshameko gakala le Bes. Mo ining ya boraro setlhopha sa Bes a ingapangapela se kwadisa rane tse 3. Bes ya tswela ka tshameko e ntle mme ga bo go sa lekana polisi gapa motshameko ka dirang tse 16 go tse 5. I can say I'm happy, but I'm a bit disappointed because I expect Police 9 ladies to be more superior. Ke itumetse le fane ke solofetse gore polisi tlano se dirang tse ding ke lebile gore Bes ke setlhopha se santse se gola le fa go ntse jalo gore ditlhopha tseo di gole ke gore di betso ka dirang di le mma ba gore bontsi ba tsenge ditlhogo and let them know gore this sport is about being beaten and you would win another game when you grow with the game. I was very impressed the fact that we managed to score 5 runs because mona go di hitileng sa ntere ba kanya ne re sa khona gore ke itumeletse gore go nne go no sa dirang tse 5 re ntse re sa khone go no sa go tlhele ja ka re santse ra ga setlhopha tshameko e ntseng jaana kgatlhanong le polisi ke phitlhelelo ke boletse gore ke sengwe se re ka berekela mo go sone go ya pele. So this is something se leng gore ke ntse ka like something to build on. Mo motshamekong o mongwe o tshamekile maabane borre ba Police 9 ba notile borre ba Bes ka ditla tse 3 go tse 3. Tshepo ke himile PTV Sport Gaborone. Wetso di kgantsa rona di wetse nna le wena re kopana gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe re di go neela jaanong re diranotse e le ka teme ya sekgowa mme pele re kgaogana a re ikgakolla gape dintlhakgolo tsa rona. Dipalo tse di oketsegang tsa kgokgontsho ya bana di a tshwenya. Babapadi ba phane ba rotloediwa go bapala e godileng go itse go nyelela ga yone.
ha setlhopha sa Police 6 sa borre sa volleyball se padimotse kutlwano ka 7-3 go lefela mo motshamekong wa ligi. Wetso mo nakong ya bosupane re go tshwaretse hela di lekalo ba tepolo a piba latela ka seemo sa bosa. Dumelang bagaetsho nka mogala ka seemo sa Lwapsos tiserwang ke nna Mpho Ishwadara re ntse re tsweletse ka go itemogela pula mo mafelong mangwe a dikgaolo ka bontsi tsa lefatshe leno mme ebile e latelang ke re gatisitse mosong ono ka nako a boferabobedi re gatisitse 40 ko Dibete Police Station le ko Mogobane Primary School 32 ko Gamodubu Landfill 10 boferabobedi ko Ramaphatle Primary School 10 ko Tsabong Prison Farm 10 ko Kumakwane Primary School le ka Ramotswa Police Station, 5 ko Tshane Metro Car Station, 2 ko Mokolodi Primary School le ko Mogoditshane Khotla, fa ko Gaborone Game Reserve, Boxpits Primary School le ko Valhoek Primary School gone re gatisitse bongwe. Me fa re lebella tshwantsho sa labisana kwa gompieno sone se supa fa go bonala maru mafelong ka bontsi a lefatshe leno mme ebile malo mo tala o supa mararo se tsora ka duma kgotsa re ne se tsa pula bosigong jwa gompieno me fa re lebella seemo sa labisa tsatsi la ka moso se go tlhole go thibile lefatshe leno ka bophara ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima e phataletse le mafelo a dikgaolo tsa gantsi kgalagadi le kgaolo ya borwa fa mo dikgaolo tse dingwe tse setse gone re swetse re e boele mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo mo maphakele gone swetse re go ikutlwetse go le mogote ko kgaolo yang habe ka selekano sa 20 fa mo dikgaolo tse dingwe ka bontsi gone swetse re go ikutlwetse go le bothito ba selekano sa 17 ko Veda Jwane le ko Francistown go enkwa 11 ko gantsi Swaphene Kasane me fa re lebela mo tshokolong swetse re go ikutlwetse go le bothito ko dikgaolo tsa Mhabe Chobe le bokone jwa kgaolo ya legare bothito ba selekano sa 27 ko le tlhakane le maitengwe go enkwa 32 ko Gumare Maung le Kasane dikgaolo tse dingwe ka bontsi gone swetse re go tlhole go ikutlwatsa go le mololo wa selekano sa 23 ko Veda Good Hope le Francistown go enkwa 26 ko Ngojane Qadele gantsi me fa re lebela seemo sa loapi sa toropo tse di mo borwa jwa Afrika ka tsatsi le ka moso re swetse re be go thibile ka bontlhabongwe ko Cape Town fa ko Appleton le Gqeberha gone swetse kgonagalo ya pula ka sekang sa mogote sa 20 ko Gqeberha ko Johannesburg le Maseri gone swetse kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima ka sekang sa mogote sa 10 ko Johannesburg fa ko Manzini gone le gone swetse kgonagalo ya pula ka sekang sa mogote sa 22 ko Antananarivo gone swetse kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima fa ko Beira Harare le Lusaka gone swetse kgonagalo ya pula ka sekang sa mogote sa 27 ko Lusaka le Beira ko Windhoek gone swetse re go bana le dibata tsa maru ka sekang sa mogote sa 26 re ntse re lebile seemo sa loapi sa toropo tse di mo borwa jwa Afrika ko Luanda re swetse re be go thibile ka bontlhabong fa ko Kinshasa le Dar es Salaam gone swetse kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima ko Blantyre gone swetse kgonagalo ya pula ka sekang sa mogote sa 24 wetshone ke go tshwaretse go lekalo go tswa tepoloapi boroko. Physical violence is the most prevalent form of violation suffered by children in Botswana.